Gospodine Ulemek, koliko vreme treba da se spremi na takva operacija? Бидејќи ние говориме за 15 јануари, нели? Кога се случува тој чин трае 1 минута, меѓутоа подготовките траат со месеци претходно. Misli da se spremi operacija ubistva Arkana? Да. Pa vidi, to je radila jedna veća grupa. Ja čak imam i tu jedan podatak, nezvaničan, ali od dosta poverljivih ljudi. Oni su imali, pre Nove godine, su imali jedan dogovor na Paliću. To je bilo više ljudi. Palić, ovo što je jezero to. Jezero kod Subotice, Da. na Palićko jezero. Tu su oni čekali Novu godinu, tu je bio završni dogovor. Jer ubistvo jednog Željka Ražnatovića ne može da se dogodi tako preko noći slučajno da neko može jedan čovjek da ga ipak je on imao svojevremeno, imao je svoje obezbeđenje. Sad se vraćam na jednu stvar o kojoj ne bih voleo više da diskutujem, jer sam već dosta puta pričao, ali znate kako je, država kad nešto reši, ona to i odradi. U Željkovom ubistvu ubačene su i žene, ubačeni su i pravi pucači, ubačeni su i finansijeri. Nije to samo Gavrić. To nije bilo, ajde, idi ubi Arkana. Ne, to je ipak operacija koja je pripremana malo duže. To se tektonski potresi. Видите, се е замешано. И жени, и пари, и извршители. Кои жени се замешани во убиството на Аркан? Pa ja tvrdim stalno, od kako je to se desilo, ja nisam odmah taj dan i nisam odmah taj mesec, ali kasnije kad sam sve analizirao, ja sumnjam da je čak i njegova draga supruga odigrala svoju ulogu. Ceca. Jel vidite sad jednu stvar? To je moje mišljenje. Ja na svoje mišljenje imam pravo, to je moje mišljenje. Kako to ona se udaje za Arkana koji ima sve? Koji sve ima. Znači njoj ne treba ni muzika, ne treba, a kamoli butik. Šta će njoj jedan butik? Ona u Interkontinentalu otvara butik. Pa i sad to. Ovaj ne zna šta će s parama. Jer kada je on poginuo, poslije njega je ostalo preko 100 kila zlata. Novaca se ne zna koliko je ostalo. Ostalo vozila 200, ostala kuća na 6-7 spratova, ostalo nekretnina mnogo. Nije bitno, nije Arkan pokro. Arkan je te pare, 90% tih para dobio